Hotot pula. Ini tum. Ini tum halai. Hotar pun punah ini mega rili. Langsung amai gilong alang itu kopi aja nih. Karena unit yang tidak kopi ada yang tidak naik setong mar labang. Api hakalah. Ini tum arang lampe sini. Lampu putih. Nang ni nak. Ini parti selatan ini. Aviation sini. Lapan ke lokal nang ni. Nang ni lapan anak ni lokal naik setong kopi aja. Selalu. Orang bandara Cik. Masuk deh, tapi aku best. Bisa masuk lupa. Cing. Cerita. Putri. Dia jadi itu kalau macam ini cerita. Sengaja. Orang bandara Cik. Urut saya trip. Masuk deh. Sini. Kalian mau space akhirnya ibu MP election ini saya kata sini cang putih sini jadi mati cang saya orang merasa cing anglut itu di masa oleh ini kalian mau diinstal Putih, Tribal area, yes. 6 kilometers constitution of India, tribal area, 20 kilometers, okay? Tribal area. Karbiango, Malay, Mahasal, tribal area. Tribal area, all tribals who are living here in Karbiango, Mahasal. That's it. Ini jelasnya begini, okay? Di masa itu, they have the right to speak their own language. Tribal area kasi tribal atau mana ini basic. Kasi mana mana kapal sumber pangan tu pun, yang kita jalan ke mana, ini tu APH Chelsea lantai satu, antong di kata. Ini kan kami pasti orang kami curi. I also would like to highly acknowledge the presence of ex-MSc Mr. Devyendra Prasad, Captain Club, and Kata Condur, Kapre-Kapre Murmur, Dibasa Samudaya Oha, Arun, Ohomia Samudaya Oha, Garu, Dima, Boru, Oidu, Jorojati Samudaya Oha, Rice, Perdina Kacetong, Dini Kacete, Karbianglong, Aran Kedoana Pada Tansi Diego Pen, Kacing Hon Lapen, Kacetong Kalutong Jerikong, Karo! Nangai cipong dun, arata regulated in fact. Karbon panti bori pon. Panti arbon pon alang ni. Naik cetong ni pini. Bangkong mega. Naik apa cini? Lapan dong sini tu cini tu telang. Lapan mata telang. Kalau te itu makhege dasi dirkong. Ini dah nang cetong kai kopi api. Lalu, nang itu kan pini. Kurang gunang pajaran, dari itu suri-surianmu nak cetong dono pun, lasinon, ibrang, ketanji tung situ lo, ini tung kacupan hi, lapan itu kacu candidate,
lasi pini nang le dum phak kurang thuna ko jersey de lam thei kon polo kadam Vice President Panila Kirobino, Alangli, welcome speech Mandela, Letumapa, ini kasi tong alam putra, so hindi putra kami kapon hari. Kasi ini program na tihek jede, nale tong ning binan niliga program papating untung te. Kasi nota na haklan thanda lo Central Committee tunda ning choy na nili chief commander na ko sin nili kadoi hanke langani sia boru iya de. Asila bakini ke thom hansen nili langani sia boru. Nono bangka declaration MP candidate publicly. Ili tum social media lomponon media lomponon press media lomponon automatic hadong itum macet hango ili tum ini chelsea candidate ke ili tum asar ino na parte pen rada lo itu macet hango mela lana tum kroy arjun run men rada lo macet hango mela lasin nona bangke ili tum asar jai kathara phan public athengno arjun run pen ili tum alang phan patlangi masening hango. Now I request that President Sir Jai Katha to stand and to show his face to the public. Alangli hello, non-upcoming parliamentary election. He will be contesting from Hills District. Alangli hello, itu mah candidate lase alangli pa. Kadu esame. Asa take movement. Oli ari jadap sinang kadu esame. India Chelsea lead. India Chelsea lead. Jai Katha lead. Jai Katha lead. Tribal unity lead. Tribal unity lead. Namaste. Namaste. nono yang cetak look itum base BJP atum AP agency asam pen yang suri siso se bebedi automatic hadong itum walin kembo mahot ino na parte pen berita belum lana tum kroy ni Kaprekan dengan tundangan dulu. Speech from the guest. First nili hanggang tungo bangka ini tung organizing secretary Ursing di Mumapa lalu teteni ke tangkap rada lebih tadi kalau ini tangkap mo dan I give the time only 2 minutes 2 minutes or 3 minutes muluk na ito tong gundo la sila son sa kasi dili tum labo alang minit lutan te cikap ci hek ci ha nang ni masih pinitan ini tum la megare lelong mai kacari pon mai ko ke hai lakutuk ini tum ka toy dong dong candidate mate ning ka ce klong ne KCLC ame ko ke hai sar jai katha alangli IS eta lope lima sope social media Facebook long kacithang klong lope nabarin lima so MSC ake hai Daniel Thasa penceng lo nili kadoi na Daniel Central Committee abit dum doan apal lope na tuma hina hi pen kebang kedoan arrar apal nili keceng si ke kache songkar dom bajri klo kardom nili non tihek pet punya bangkela hello sonila dan sinili putamji non labang so election bangke Kenya khebe Bangladesh ben ke bang ke so Bihar ben ke bang non tribal atum ben sinon itu election ke jita labang so election ke labang so election nangli jongsi BJP Congress SDC phan jongsi vote ki pilot protante nanglita hala Bangladesh ben ke bang ke so Bangladesh ben ke bang non tribal laben Bihar ben ke bang non tribal panali din klok ke bang nangli bang hosor bang nanglita hala tu mana tim tim ke bang lo nanglita pini ke hala so ke bang ke bang kulo ke bang ke vote ke jom di lasi no na bang ke inglo aso bang tu ke toy no na som japo ake hai sar jai katha hello ekdum bang to na step bang pachun jita last option hello last fight edam tang ru samson sing ke kai hut
ningkat truk sikap berjum ini yang minta karbian lo masalah senjata dengan keanggelan non naik ke kepala petang itu jaya ke kasar itu karbian lo kini siksi dulu lo kecini pijar lo kecini dan besar jaya ke kasar itu kecil sofa namanya tangan di kecil sofa lo boleh putahin tangan di putaran isi ini dia bagus ini karbian lo macam dari data adalah lasini entah apa dia lo hem namanya ini bentuknya hem kali dona tu mana sampai ini bentuknya kita ini itu masuk ke cerai pulau ni dia dan pulau Nang de silam na bilang nang singhasan kompetensi lo singhasan kompetensi lo aprang kita tang ke IM mo simpi so se alang IM Jadi kita nak pandingan lo, ini slogan hai singhasan kompetensi lo na chelang lap song do kon Jai kata lo. Anglo. Langkah pacini. Pini lemah sofa ini sebenarnya. Ai Chelsea song tum dak tara basa patwa klam long alang ni tum dak Kopi posisi itu. amai pipa pang Oh kita jilang MP election hari dengan kopi. Ingko yarni alang ni tum bang Kalau saya itu karbiang lo. armu kacetong Kita undang. alang ni tum nango armu cetong pon Abang Budolo MP keceklan. Tami alang ni tum Lapen keciman. suri Woi Krista karbiang lo. Lapen di bawah. cetong dulu Ada kali. Handbrake. armu Artikel 244 terwasten. Langsung alam tiap tak pini orang lain itu menjadi hero kopi. Hadak parlimen lo. Lam jadul belang. hana kardupon pansi nili Nasi ini tu. Nin teklompen. Itu besar jaga harapan. Non kirangji. MP election dalam lipat itu pahai itu megang kusi pini. Nang itu doa apa lada. Nang curi ni lepas nang pacini bang. Hello.